So karong kabuntagon, salamat nga makatudlo ko sa school. Salamat sa inyong privilege. Pray nato sa pastoral, nasa sa dami. Pray nato atong pastor. And di na ito magdugay kay for the sake of time, basta mabot ko sa iyo sa pasurayan. Tagaan na itong taas-taas na time atong sa pasurayan. Magbali sa pulong siguro. So, anita sa gyango nga ko ang matagusa sa pagtindog. And open your Bible in the book of 1 Samuel chapter 12, verse number 24. 1 Samuel chapter 12, verse number 24. Natay kuhan sa mga bisita, salamat sa pagani. Natay kuhan sa screen. Bible verse na i-flash sa screen. So, are you there? Say amen. 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 Atong basahon, magdungan. 1 Samuel chapter 12, verse 24. Ready? Basa. When you fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He has done for you. Our Heavenly Father, we praise you sa pagtagon. Salamat Lord na maka-disgod niya ng lesson karon sa school. I pray na ikaw mag-anoint sa lips, ikaw po sa mga sa teach this lesson. Pagkain mag-understanding nyo sa lesson, kabuti ang lesson, usaptan na mo, ang pabiling sa mga kasing-kasing. Isa pa man, forgive us once again, kung may mga butang, ang buhat, ang kanilang salamat, ang bihatag, ang gumaya kanino, ang Diyos ang pray. So, ganyan lang kung matagusa sa pagkalikod. Kay Bauta, ano sa 1 Samuel, ang gasulti ano si Samuel ang gasulti ano, lagi ka ng ang mga Israelita na only fear the Lord and serve Him with all your heart, in truth, with all your heart, for consider how great things He hath done for you. So, this morning, ang title sa ito ang lesson kay Juan, The Servant of Christ. Kung namoy bullpen, namoy notebook na isulat ninyo ang lesson para mabasa ninyo, ma-review ninyo na sa inyo. So, the servant of Christ. The time na nidawat ta ng Jesus Christ as our Lord and personal Savior, nahimo ta mga sons sa Ginoo, sa Diyos ba? Pero wala lang ta nahimong mga anak sa Diyos pag nahimo sa ta nga servants. Amen? Servants. Oh, the attitude of a servant has two spheres or like two area or side ang attitude sa servant. What he is supposed to do, inward qualities. Kung sa'y angay niya nga, ay what he is supposed to be. Kung sa'y dapat angayan nga, mahimo na siya. And what he is supposed to do. Kung sa'y dapat niya buhaton. Inward qualities and outward qualities. Kung na siya'y duha ka side or area sa sa attitude sa servant. When he strives to be who he is supposed to be, it will much easier to do what he is supposed to do. Kung servant ka niya, imong i-strive nga, mahimo ka nga, unsa di ka dapat mahimo, then, sayon lang kayo ng buhaton, kung unsay angay nimong buhaton. Diba? Like, ngani, kung strive di kasi mong Christian life, kanang pag-antog simbahan, sayon lang kayo ng buhaton. Kung strive kasi mong Christian life ba, Kristuhanon ko. Gaganahan ko na mahimong Kristuhanon na away blessing sa Ginoo, kanang malipay ang Ginoo ba. So, ang pag-atog simbahan, kung manayangay mong buhaton, himo na nga sa iyo mong buhaton, tungod kay strive ka, o kung sa'y angay na mahimo ka. Sabta na po? Amen? So, the concept, or kaning konsepto of being a servant is indispensable part of the Christian walk. So, kaning konsepto sa pagka-sulugoon, importante kayo nga, di kanang absolutely essential or absolutely necessary. Essential din siya nga part sa ato nga paglakaw as Christians. Amen? Kaning konsepto sa of being a servant. Faithful, wholehearted service is the joyous privilege of God's children. At the conclusion of this lesson, we should, number one, understand the relation between inward qualities of a servant that produce outward actions of service. So, masabtan na ito nga kaning inward qualities or inward character na ito ba as a servant, mag-produce niya sa outward action. Unsay nakasunod, gawas mo na. Amen? Number two,
we should determine to serve the Lord wholeheartedly and enthusiastically. Kanang mo-determine ta nga mga lagi pa sino with wholeheartedly nga kanang natay enthusiastic ba? Kanang malipayon, kanang natay eager excitement kayo. Excited kita nga mga lagi sino. Amen? Then number 3, wholly offer themselves or wholly offer ourselves as obedient, diligent, faithful servants of the Lord. To the Lord. Amen? Atong i-offer itong kaugalingon as obedient, diligent, and faithful servant to the Lord. Then, our monyang outline sa itong lesson karon, inward qualities of a servant of the Lord. Letter A, wholehearted service. Nasa wholehearted service. Ikaduha na siya, loving siya, igugmaw. Hindi ka lang nga, igugmas mo yung people lang nga. I love you diri. Hindi nga lang igugma. And humble, mapahinugsanon. And joyful, malipayon. Dayon, mo to sa inward qualities of the servant of the Lord. Kung niya itong isgutan karon, dayon, ang usa kay ang outward qualities of a servant of the Lord. Outward qualities. Kung sa'y angay blaton outwardly ba? Una, obedient in his action. Dayon, diligent in his duties. And then, faithful in his responsibilities. Ano tayo responsibilities? The concept or the idea of being a servant is an indispensable part of the Christian walk. So, essential or necessary part sa ito ang paglakaw sa Kristiyanon. Even if we lack other desirable personal qualities, we must have the attitude of a servant to please Christ. Bisan o, kanang kuwang ka ba? O kanang lain nga qualities sa kanang pagka-servant as long as nataning qualities nga ay natay attitude na servant attitude for us to be able nga malipay na ito ang Ginoo. Amen. Kaya normally, by the way, ang Christian life, dili na ingon nga kanang naluwas ka, huwag ito pagsimbahan. Kuman, kayo pastor nga, purpose, unko, paminaw, kasinaw, paulit. Then pag human sa inyo, pag-ulis mo ha, walay buhaton. Kanang usual lang ginagawa ka ito ba? Mura na itong atang naluwas. Sa weekdays, dili nga ng Christian life. Ang Christian life mo niya, ingon ang Bible sa Romans 8:29, 28. I mean, 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son. He predestined lang sa Ginoo para mahimong Christ-like. Ang Christ-likeness ba? Ano makita si Christ atong kinabuhi? Naglakaw ta as Christ. Muna gi-predestined sa Ginoo sa tuwa. Ingon ang verse. Dili ang kaluwasan na. We predestined ka to be like Jesus Christ. Dili nga lang, mahimong ang Diyos nila. But to live like Christ. Amen? So, the attitude of a servant has two spheres. Ito again, what he is supposed to do to be, inward qualities, and what he is supposed to do, outward actions. Then, the word servant is one of the most accurate or exact description of our Lord Jesus. Kanang word na servant mo na accurate or exact na description kan Jesus sa Ginoo. Amen? And one biblical synonym for the word servant is minister. Ang synonym sa word na servant sa Bible is minister. Mark 10:45. Mark 10:45. Ngayon that's Christ. Mark 10:45. For even the Son, ayun ang Bible, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but unsa? To minister and to give his life a ransom for many. Amen. Sinuwag ko inyo, kaya natin yun, isunod na po. Sabihin, nagbabusa din nyo sa ilang nanay, Lilia. Sige kong gawag ko kay karot ay ikat lang ko din. So, mulang nasunod na pagkaroon. So, number 1, atong isgutan kaning inward qualities of a servant of the Lord.
inward qualities of a servant of the Lord. Letter A, a wholehearted service. Wholehearted service. Our key verse emphasizes two important aspects or phases or side regarding our service for the Lord. Ato ang verse, katong sa Psalm, ay sa 1 Samuel 12:24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Na siya i-emphasize ng duha kay importante nga aspect or kanang area ba or kanang angle regarding may tungod, we're having to do our service to the Lord, for the Lord. Una, serve Him in truth, in sincerity. Amen? Ang unang aspect, serve Him in truth, in sincerity. Not just in show, but in truth and in sincerity. Dili lang in show. Dili lang kay pakita ang tao ba. Kita ko pastor, nangalagad ko. Kita ko ni brad, ni sis, nangalagad ko. Inawag nila yan kasi ba, dili para makita ka sa not to show people na nangalagad ko siya rin. Also, but in truth and sincerity. Ikadua, serve Him with all your heart, wholeheartedly, not half-heartedly. Ingon si Samuel, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. Hindi half-heartedly, but wholeheartedly. Joshua 22:5. But take diligent heed to the commandment and the law, which Moses, the servant of the Lord, changed you, to love the Lord your God, and to walk in all His ways, and to keep His commandments, and to cleave unto Him, and to serve Him with what? All your heart and with all your soul. So, the generations that followed Joshua's generation opposed or resisted serving the Lord consistently. Ang paghuman ni Joshua, kailan ang Joshua? Ang minister ni Moses, pagkamatay ni Moses, si Joshua gipili sa Ginoo nga mupuli kay Moses. Salamat. So, paghuman sa generation ni Joshua, namatay na si Joshua. Namatay si Moses, nagpuli si Joshua, nalimit sa Israel. Pagkamatay ni Joshua ang mga generation sa time niya, ang kasunod niyang generations, wala sila ni-serve sa Ginoo. Nag-imo sila, tingnan ng Bible, kadautanan sa Ginoo. Nga, grabe kay kadautan mo ito nga, during sa time na sa Judges, remember mo siya, nakabasa mo sa Bible, they knew not the Lord, nor yet the works which He hath done for Israel. Judges chapter 2 verse 10. Wala sila kailas Ginoo, kang sa butang na, gibuhat sa Ginoo para nila. Was sila kay ba? But instead, entered a cycle of sin and idolatry. First, God's wrath and judgment, then captivity and suffering. Eventually, or later, followed by sorrow and repentance, and finally, God's deliverance and restoration. So, unsa ilang gibuhat? Sige sila pakasala noon sa Ginoo, sige sila pakasala, sinimba sila Diyos, unya, sige sila buhat mga sala, antinte nga, yukman sila sa Ginoo. Ayaw sila pasaylo sa Ginoo, ganang pasaylo ulit sila sa Ginoo, pakasala na po sila. Ganang kasayit ko lang ba? Balik-balik, unya, pagkauman, utong neta po, nag-captive noon sila. Ipa-captive sila, ganang gisakop sila ba? And then, ang nakalundod na kinay restoration. Isa lang dito sa restoration. And God fulfilled the promise. After a time, God's people would return to serving other gods. And the cycle would begin all over again. Naman sila pasayloon, magpakasalan na kung sila sa Ginoo. Usa, yung anak ng mga Kristo nun. Yes. Pag buhatag sala, mga itag pasaylo sa Ginoo, buhatong na po natin pag-usab. Yes. Oh, so, their example reminds us that God's people need to serve God with their whole hearts, or eventually they will see serving Him all together. So, katong neta po sa mga Israelites before, ga-reminds na to, datong po na to nga, dapat reserve tas Ginoo wholeheartedly. O kung dili, mas stop ta kung pangalagad sa Ginoo all together. Amen?
So, in 1 Chronicles 28:9, 1 Chronicles 28:9, David charges his son Solomon, know that the Lord, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. The perfect heart here refers to an undivided, unwavering, committed heart. Tingnan ni David si Solomon, yung anak, alagari ang Ginoo with a perfect heart and with a willing mind. Kung ang perfect heart diyan, pasagutan na, undivided. Kanya, unwavering, di magpaling-paling. Isa man sa itong pagtubaw siya, magpaling-paling. But committed heart. Committed heart. A wholehearted servant of God is to be loyal. Matinudanon. Paul instructed Timothy, let as many servants as are under the yoke count their own masters, worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. 1 Timothy chapter 6 verse 1. A servant has one master, and to that one master he is responsible to give all honor and allegiance. Ang allegiance means a devotion or loyalty to a person. So, ang servant, dapat, ang iyang buhaton is, responsible siya na buhatag sa honor or pagtahod sa iyang master. Kung kusa lang ka-master ang iyang tahudon, ang iyang ihatag niya ang, allegiance. Unsa allegiance? A devotion or loyalty to a person. Tingnan na dapat ka sa Christian life. Kusa na dapat atong master. Ang Ginoo. Tungod kay siya atong master, atong baton, atong yatag atong devotion siya. Ang honor dapat na siya. Amen? Matthew 6:24. Dali, familiar na yung verse na to. Ano nga ang Bible? No man can serve two masters. Walay tao nga makaserve og duha ka master. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. So, kung duha ka master yung mga lagaran, may tabuan na, kung siya yung igumahon, kung siya din yung igumahon. Kung mga lagad, tas Ginoo, na napagkailangan mo master, dagan naman sa times kaya may tabo, ang Ginoo mo hindi na ito may gugma. Kung may gugmas tao ba? Kaya kwarta ng gigugma. May butang sa butang ng gigugma. Kung lisod kayo Kristo ang kita ng simbahan. Andaw sa simba. Dagang excuses. Dagang excuses. So, fitting examples of disloyalty are also found in the Bible. Na yung mga examples sa Bible na makita na to, mga disloyal ng mga tao. Korah. Si Korah rebelled against Moses and Aaron. Numbers chapter 16. God opened up the earth and Korah and his gang were swallowed alive into the pit. Nirebel man sa Moses. So, gabriyan si Ginawang. Ang yuta, ikaw mo sila yuta, buhi. Ibang mga kauban. Absalom rebelled against his father David and tried to take the throne for himself. Kailan ang Absalom? Si David. Tungod sa gibuhat ni David, kasala sa Ginoo ingon tong prophet, inadto siya, ang sword, dili mo depart sa imong panimalay. So, ang sword mag-abide sa imong panimalay tungod sa gibuhat ni David nga magpakasala niya sa Ginoo. Muna mga amahan, mga papa, ang inyong buhaton, buhaton ninyo sa Ginoo ba? Pagkasala mo sa Ginoo, ang sword, dili na mo depart sa inyong panimalay. Dili siya depart sa inyong panimalay. Samas na tapong manibig. Kung sa man lang sword, kagubot. Yes, amen. Yes. Kagubot. Gubot mo ng balay ng David. Nag-away. Di unay siya sa mga anak. Ang iyang anak na siya Absalom, di pang patay mo yung suwan. So, tingnan na may tabo. Kung siya giibuhat na to sa generations karon, ma-affect na siya sa gasunod. Amen? So, Bible na eh. So, ang lesson na to is, don't let the sword abide in your house. Sa David ba, kanyuan mo to si Juan na, the sword will not depart from thy house. So, kung saan man nga, dili mo abide ang sword, hindi mo pabili ng sword sa iyong panimalay, kagubot.
Karon kay pagkalagad sa Ginoo. So, Judas Iscariot betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Si Judas, i-betray niya si Jesus para lang sa 30 pieces of silver. There are also those in the Bible who were loyal to the Lord, and when it wasn't easy, were safe. So na po yung mga example sa Bible sa mga tao nga loyal din sila sa Ginoo. Bisan og lisod kay lang nagyan, bisan og dili safe ba, danger or risky kay lang magyan, lisod kayo. Pero loyal gyapon sila sa Ginoo. Amen? So, kinsa man na, Daniel refused to defile himself with a king's meat and drink and was willing to trust God. Later, for the sake of loyalty to God, he was willing to enter the den of lions. Si Daniel, wasa ni kao sa king's meat. Kanya, kanong na, ang iyang gibuhat is, misalig lagi sa Ginoo. In that time na, tungod sa, wasa ni tuman ba sa gusto sa mga Babylonians, so willing siya na ni-enter sa lions den. Sa trikuhan nga, pag musunod daw ka sa lions den daw, pag nada itambog jas, ihulog sa lions den, sa lanog sa leon. Dali daw kayo ng mahurot. In fact, malayo, katang lang sila. Pero si David, wag siya naglo. Nagloyal yan po sa Ginoo. Ay, si Daniel. Si Shadrach, Meshach, and Abednego refused to worship the golden image of Macatigue and were thrown into the burning fiery furnace. Si Shadrach, Meshach, and Abednego was silang simba sa Diyos o sa imahe ni Macatigue. Pero ni-refuse sila. Pero gilabay sila sa kuwan. Bawagod sila sa konsekwensya to. Pero tanawang gibuhata, loyal gyapon sila sa Ginoo. Amen. The Hall of Faith, Hebrews 11, records the story of many saints who were rewarded for their loyalty by miraculous acts of deliverance. That same passage also tells of others who suffered great trials and death. So, nabasa ka Hebrews 11, nga kita ito, the chapter of faith. Tanawan, may tabo sa mga tao diyan, nagyan, but still, loyal sila sa Ginoo. Amen. The Lord Jesus' temptation in the wilderness included this answer to Satan, "Get thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve." A wholehearted servant of the Lord is loyal to Him. Ang wholehearted servant sa Ginoo ba is loyal to Him. Pasabutan na, bisag unsa man kalisod ang magyan mo, bisag unsa man ang problema yung magyan, pabilin nga loyal ka sa Ginoo. Amen. So, are we loyal to our Lord Jesus Christ even when demonstrating that loyalty is costly? Okay mo lang ipakita ang loyalty sa Ginoo. Costly na, it means expensive na. Yes. Pero pangutan na, loyal ba tayo sa Ginoo? Amen. Ikaduha, ay una, makita na to, a wholehearted servant or a wholehearted service. Ang inward qualities of a servant of the Lord. Ikaduha, loving. Servants have a variety of motives for continuing in their position. Some are paid for it, some enjoy the appreciation, some hope the service will be returned to them somewhere down the road. But those who serve out of love know the highest motivation for rendered service. They are among those who are most Christ-like. The Lord Jesus Christ's motive of love moved Him to give Himself for us. Move Him to make the ultimate sacrifice. Ang motive ni Christ, dagang na servants, dagang mga motibo. Nilay na motibo ba? Ruban kay gibayaran. Amen? Ang uban kay, ganahan na sila nga, i-appreciate sa mga tao. Hindi ang uban, ganahan sila nga, na-return yung madawat nila. Pero, ang servant, but kato mga servant ka nangalagad, ang highest motivation para mo serve yun, ang motive ba para di mo serve, they are those servant who are most like Christ, who are like Christ. Sama kay Kristo. Diba? The Lord Jesus Christ's motive of love moved Him to make the ultimate sacrifice. Ang motive ni Christ sa pag-serve kayo sa love. Ang love niya ba? O ang love ni Christ, mutoy ni palihok niya na maghimong ultimate sacrifice. Mutoy nag-cause niya na mahimong sa ultimate sacrifice. Katong gibuhat niya sa cross, mutoy ultimate sacrifice. Nagibuhat na Kristo, kinsa rin taon ta. Pero gibuhat niya because of His motive of love. And
He chose the cross because He loved us. Yung cross, tinubas na po. Titus 2:14 says that Christ gave Himself for us. Yung ang Titus 2:14, He gave Himself. Who gave Himself for us? It's lang who talks about or refers to the Lord Jesus Christ. He gave Himself for us. This is the highest example of service. Una yung pinakataas na example sa pag-alagad. Amen? We are to follow His example. Kita naman Kristiyano, katubaton, sundo na to ang example ni Jesus sa Ginoo. Galatians 5:13 encourages us to Galatians 5:13. But for brethren, ye have been called unto liberty. Only use liberty, not liberty for an occasion to the flesh, but by love, as in the Bible, serve one another. So, diha, kanang nag-encourage ito lang, mag-love ka, but by love, serve one another. Ato malagaran, umatag siya. By love. And we serve Christ by serving others. Nanalagad ta kang Christ by serving others. Pinagis pag-serve na to sa ibang mga tao. Kung nagay istorya ni Marvin, nga naging ministry. At imano ng tao. Lagi ito siguro, kinanglan kita ng magkatong pagkakiman sa tao. Amen. Tao man ang ministry. Amen? Kung muna, no way, makaalagad ka ng Kristo. By serving others. Amen? So, and we serve to the highest effectiveness when we serve out of love as you did. So, letter A, inward qualities of the servant of the Lord, a wholehearted service. Ikaduha, loving. Ikatulo, letter C, humble. Humble. In the day when self-esteem is deemed essential for success, humility is equality in short supply. Hebrews 12:28, let us have grace whereby when we serve God acceptably with reverence and godly fear. We need to serve God with reverence and with our eyes on Him rather than on ourselves. So kinahanglan ng mga lagit tas Ginoo nga pagtahog, with reverence means respect, and with our eyes on Him. Dapat naara kang Christ sa atong pananaw. Dili sa itong kagalingon. We think too much of ourselves and too little of God. Dagan sa time sa kanata. Ang atong ginauna, ang atong kagalingon. Bantay ka? Domingo? Ano na ninyo? Ano kas time? Gaya mo naman. Mukhaon ako? Punto na. Ina na ba? Atong kagalingon ito yun na. Hindi pa nga yung best nyo, stadlaw. Pero at wag diri, ilang ka oras. 2 ka oras yung kapin. Tasa na, tulog. Oh, so, dapat ang atong lunaw ng Ginoo. Mark 9:33 to 35 relates a rather amusing or satisfying story. And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, what was it that ye disputed among yourselves by the way? But they held their peace, for by the way, they had disputed among themselves who should be the greatest. So, galakaw si Christ sa mga disciples. Sige sila. Kung lalis-lalis ba? Kinsa tingali ang greatest sa kingdom sa Ginoo, no? Kinsa tingali ang greatest ba? So, Christ already knew the subject of the disciples' discussion. And pag-abot nila ito sa Capernaum, na sila sa balay, yung sulod, ipangutan na nila kung sa may yung kung sa matin yung dalis mo, no? Pangutan na ni Kristo mga disciples ba? So, Christ already knew the subject of the disciples' discussion. Nabalong na si Kristo kung sa'y didisisgutan sa mga disciples. Kung sa'y ginalisan nila ba? Tingnan naman, unuwing man siya. Mission siya, unuwing. So, but He wanted their admission. They were ashamed because their pride was showing. But Jesus kindly set them straight on true greatness. Yun sa verse 25, and He sat down and called the 12, and said unto them, if any man desire to be the first, the same shall be the last of all, and servant of all. In the very next chapter, Jesus had to repeat the same principle to James and John. So,
ang gibuhat ni Kristo, giset niya ang banda kung unsa gini mahimo kang greatest. Mahimo kang great ba sa kingdom sa Ginoo. Kung sa iyo ni Christ, kinahanglan ka nga magpa-ilahi. Kanya, you serve. Servant of all. Alagad sa tanan. So, Mark 10:35 to 43 to 45. Whosoever will be great, example of humility, whosoever will be great among you shall be your minister. Insya na pong dako, may mo nga minister or servant. And whosoever of you will be the chiefest shall be the servant of all. Insya pong taas kayo, chief, may mo nga servant sa tanan. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So makita mo niya, kung siya i-set of example, kanang chief or highest, kanya, yang gipilit to be the servant. Kinsa? Si Jesus Christ. He served us all. Hindi gibuhat ni Christ. So, Jesus illustrated a great example of humility and service when He girded Himself with a towel and washed the feet of His disciples. So, i-illustrate ni Jesus Christ o kung sa ganing ang great example sa mag-serve ka with humility. Katong time nga, yugasan niya ang tiri sa mga disciples. Remember mo? Nana sa John chapter 13, verse 4 to 15. The Son of God humbled Himself as the lowliest of servants to perform a menial task. Jesus effectively used the most powerful method of teaching by example. He demonstrated the humility he expected of His disciples. Kung dili ko sipyat, nato ko nabasa na sa Israelites daw sa Israel, pag naibisita, ang musulod sa balay ba, ang servant, ang batong niya, iyang hugasan ng pili sa bisita, ang servant pa sa balay. Ang ngalan, gibuhat ni Christ, paubos ko sa singkaw-lingkod. He demonstrated the humility he expected of His disciples. Kung ka na humility, nag-demonstrate ni Christ, ipakita ni Christ, i-expect na si Christ sa tuwa anak. Amen? Kaya magpaubos ka ba? Unang istoryahan kasi ng pastor, sa itong pastor, paubos ka, paminaw. Istoryahan ka, mapagluman ka, paminaw. That's one of the example of humility. Subject, or kanang musubmit ka sa authority. Musubmit ka sa authority. Natay authority din siya ba? Natong authority, dili ako. Dili subjectin sa bat, yata ng authority sa ginawa at natong pastor. Amen? Si pastor. So, we are to submit to the man of God. So, Luke 14:11. Luke 14:11. For whosoever exalteth himself shall be abased. Kinsay mo pataas siya yung kaugalingon, ipaubos. And he that humbleth himself shall be exalted. O kinsay mo paubos siya yung kaugalingon, ipataas. So, here we see a promise to a servant who exhibits this quality of humility. Muna i-promise na makita na ito kung mapaubos na sa itong kaugalingon, ipataas na sa Ginoo. So, pero kung mapataas na sa itong kaugalingon, at ipataas ng kaugalingon sa batong sa Diyos, yata ni paubos. So, he will be rewarded. Reward. How humility is shown by gratefulness. How can we show our humility as a servant of Lord Jesus Christ? May pautan na. Kung siya na ito, pagpakita, kaning ito ang pagpamainom siya nun as alagad ni Kristo o servant ni Christ. Sa Ginoo. Kung siya, humility is shown by gratefulness. Humility is shown by gratefulness. Kaning magpasalamaton ka, thankful ka pagkatao. So, a humble servant is a grateful servant. Ang tao mo, ang servant kung mapinom siya ng tayo, mapasalamaton na servant. A common lament about young people today is that they are not grateful. Dagan sa mga young people karon, hindi mapasalamaton. Which, tinuod. So, we make a special effort at our church to encourage our young people to have a good testimony for Christ, to set the example ourselves. I don't know.
for Christ by teaching them to have an attitude of gratitude. But we first need to set the example of ourselves. So, atong gitudluan na atong mga people nga ganang dapat na ay good testimony. Atong testimony ba? Maayo. Nindot. By unsa man, by teaching them to have an attitude of gratefulness. Muna siya nga kanang gitudlo sa mga people kaning sa mga elder ba? Kaning dapat mapasalamaton ka. Pero una nga dapat buhaton, i-set na to, or i-set sa mga elder as an example ang lahat ng kaugalingon na mapasalamaton sa ka. Amen? Dapat, ang mga dagko na mapasalamaton sa mapasalamaton. So, as servants of the Lord Jesus Christ, one of the most important attributes of our lives should be that of gratitude. Usa nga pinaka-importante sa atong kinabuhi kanin pagka mapasalamaton. So dahil dito dapat kanin mapasalamaton ka. Bisag gagmay mo na dagkong nabutang. Yes, amen. Pasalamat ka. Yes. Unas tanan pasalamat ka sa Ginoo. Amen. Amen. Salamat ka na kay kusog, yatag sa Ginoo, nakay kinabuhi pa karon. Oh. Nakay kigiyuman, nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Dagan sa mga tao, di na ka paminaw sa pulong sa Ginoo. Pero ikaw, tagaan ka. Tagaan ka chance. Unay grab na opportunity. Grab na chance sa yatag sa Ginoo. We are commanded to be thankful. Isubo ka, na dapat thankful ka. Mapasalamat ka. 1 Thessalonians 5:18. In the Bible, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa matag butang, pasalamat. Hatag o pasalamat. So, we would like to know the will of God for your life, or would you like to know the will of God for your life? Ganahan ba ka na makibaw ka o si kabubukon sa Ginoo sa imong kinabuhi? So, part of God's will for your life is to give God thanks in everything. Not just in pleasant times, but in hard times and confusing times as well. He is worthy of our gratitude. So, usa nga part sa will sa Ginoo nato is that muhatag pasalamat sa Ginoo sa matag butang. Dili lang kay sa nindot nga sa yahay pagpunso sa kalisod. Di lang magpasalamat ka sa Ginoo kay daghan kang ikaw bisan magwa pa kay ikaw pasalamat ka sa Ginoo. Amen. Sa gigutom ka ba? Yes. Pasalamat ka sa Ginoo. Okay. What? Gusto ko magpasalamat. Brother, ano yung gutom mo kay ikaw? What if kitagaan kag kuhan sa Ginoo ba ka na abundansya ba? I-desengan kag maayo sa Ginoo. Sigurado ba ka na makapasalamat ka sa Ginoo? Basin ka rin muna mo buhin mo sa imo na mapalayo ka sa Ginoo. Yes. Dagang mga ingana ba yung gusto nun? Sa una, samtang wala pa sila, blanco pa. Wala pa ba? Empty pa. Faithful ka sa Ginoo. Pero that time, nag-blessing na sa Ginoo, wala na simbahan. Hindi na makita simbahan. So, di na dapat magpasalamat lang sa Ginoo. Tungkol kay hayahin mo kinabuhi. Isa ka lisod. Pasalamat sa Ginoo. Amen? Have you ever stopped to think that anything God gives us is better than we deserve? Nakatry ba ta nga stop ta niya? Uno na ka ba nga ang matag butang nga gihatag sa Dios na to? Better, mas maayo sa unsa dapat may deserve na to. Ano na bata na? Ako nag-remind na bubuhan eh. Amen? So, wala ko sa illusion. So, if God gave us what we really deserve, where would we be? Kung ihatag yun sa Ginoo nato ba, kung siya deserve na to, asa taron? O asa na ta? So, the wages of sin is, all of sin is, what? Romans 6:3, death. Huwag ka ng death, yung gisgutan diya, mabayad sa itong sala, hindi na physical death ha, eternal death na, eternal ng gisgutan diya, mabayad sa itong sala. Kung ihatag na sa Ginoo na to ba, nga, gideserve na to, o man na gideserve na to, kaya matagamtaman na to ang bayad sa itong sala, nabuhat na to batok sa Diyos. So, unsay dapat bayad sa itong sala, nanay na itong matagamtaman, gideserve na to ba?
impirno. Kung gihatag na sa Ginoo nato, asa man taron? Asa ta? Wala kay Bob, buhay pa ba? O di ta ka make sure, di ta ka sure kung buhay pa taron. Huwag mo nanganuwas. Huwag ta nanganuwas ba? Wala kay Bob, buhay pa taron. Pero pasalamat kang giluwas ko sa inyo, nagkaroon din. Amen. So, hell dapat natungkuhan, impirno dapat itong patulan. This is not just physical death, but spiritual death. Certainly, we need to be grateful for the mercy of God. Una, dapat natong pasalamatan kaning kaluwasan ng patulan na ito. Atong dawat malibre. Pinaagis pagtuo kang Jesus Christ. Sa Ginoo, siya gibuhat na siya namatay, ilubong siya katlugat daw, nabuhi pa mo siya bayad sa atong sala. Imutong tuhan, sunod sa mga kasing-kasing. Mula Bible, maluwas ka. Imutong saligan nga, ikaw na itong bayad sa mga sala, ikaw na nga makaluwas yung ka. Nga mag-repent ka. The word repentance means total change of mind. O subunin mo, mamunaan mo ba? Oh, so, in the Bible, thou shalt be saved. The inward qualities of a servant of the Lord is, una, wholehearted, na siya wholehearted service. Ikaduha, kay loving. Ikatulo, humble. Ikaw pa, third, joyful. Amen. Kung saan man yung joyful? Full of joy. Hindi si Joy yan, nagkatong kaupan ng siya sa joy. So, full of joy, joyful. O kanin, malipayon ka ba? Yes. So, the Bible has much to say about the joy that a believer can and should have in Christ. So, daghan kayong gipangingon ng Bible, ito kaning kalipay na maangko na to ba? Diya kang Kristo. So, joy for the birth of Christ. Joy for the birth of Christ. Luke chapter 2 verse 10 to 11. Pag anak ni Christ, maninita ko. Luke chapter 2 verse 10 to 11. Verse 10, and he said, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. What shall be of great joy? Which shall be to all people? For unto you is born this day in the city of David the Savior, which is Christ the Lord. And an angel, I bring you good tidings of great joy. Then una, joy of the birth of Christ. Kadua, joy for the Word of God. Joy for the birth of Christ. Joy for kalipay para sa pulong sa Diyos. Amen. Inayin pulong sa Diyos. So, 1 Thessalonians 1:16. Unang Thessalonica, Kapitulo 1, verse 2 says, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. Joy in God's presence. Psalm 16:11. Nasa joy in God's presence. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of what? Joy. At thy right hand there are pleasures for evermore. So, the Bible says, serve the Lord with gladness. Psalm 100. Sa Psalm chapter 100. Salmo, Kapitulo, 100. Serve the Lord with gladness. Verse 2, a servant of the Lord should serve joyfully. Dapat, kung nangalagad ka sa Ginoo, ang servant sa Ginoo, mag-serve na, malipayon. Magbuhat ka sa bulaton. Ngabig kikalag ba? Suminin ka. Ayaw pa ngabig kong kalag, umugot yung nong ayaw magsundog na ko. Timugot na nila. So, dapat, mangabig kikalag, buhat ka sa bulaton sa na ay joy. Smile. Smile. Gawan ni Kuan Gapon, ay nagmotor ko Gapon tayo sa ilaga. Gusto mo na? Nagyan na ko ni si Biboy. Pagagin ako, humingi ko niya. Ang people na katanong. Ismail ko, itingog man siya. Ya, pagungan. Yun ang gusto mo ito. Uy! Kumusta ka? Dalawa. Istorya. Kuman. Ito, nagkastorya mo eh. May magtuhay po tayo sa kumpahingan. So, pasakay na sa motor. Sakay sa motor. Pagana ang gaspil truck. So, yun. Minsan, dawat sa Ginoo. And praise the Lord for that. Amen. So, a servant of the Lord should serve joyfully. Dapat malipay, may kalipay. Why? Ano naman? Because the Lord is good. Yes. And His mercy is everlasting. Amen. Why katapusan yung kaluoy? Yes. Kabantay mo nga, kapila ka nagpakasala, kapila ka nagpakasala, pero
Magkaluwi sa Ginoo. Yes. Kung hukom na kung judgment na kung sa Ginoo, patay na taro no? Pero, na-immerse sa Ginoo. Yung buhay pa karon. So, and His truth, yung na Bible, endureth to all generations. Yung siya truth? Kapaturan ba? Bible. So far, we have discussed what a servant of the Lord is supposed to be. Kung sa to'y, what a servant of the Lord is supposed to be. Now, we'll talk about what a servant is supposed to do. So guys, go tatong what a servant is supposed to be. Unsa ka dapat angay ba? Unsa dapat ka angay na mahimo as a servant of the Lord. Unsa to? Nay, inward qualities. Unsa tong inward qualities? Wholehearted service. Loving. Humble. Joyful. Dapat ingana ang inward qualities nimo. Ang sa sunod ba, ingana dapat nakay imong pagpangalaga sa Ginoo wholeheartedly. Ikadua, mag-serve ka sa Ginoo nga nakay gugma. Gugma sa mga tao. O, mo to'y kuhan nga, di ba, magamputa, Lord, tagay ko gugma sa mga kalag. Ito ba? Yan na si Doktor. Gugma ang Ginoo. Gugma ang Ginoo. O ang gugma sa kalag, musunod rin. Sige tagampo nga, Lord, tabangi ko, tagay ko gugma sa kalag. Pero wag ka niya po, Lord, tabangi ko, may gugma ka. Ang atong nga po, Lord, tabangi ko, may gugma ka. Aron Ginoo, magkakatong ko sa mga pagdugmas mo. Amen. So, dapat loving. Sunod, humble. Yeah? Joyful. So, karon we'll talk about what a servant is supposed to do. Kung sa'yo angay buhaton sa servant. Or outward actions. Kung sa'yo, i-act mo ba sa gawas. But we need to realize this. If we are what we are supposed to be, we will do what we are supposed to do. Kung ingato ba, nana kay kuan, yung dumi nga, kung sa imo na inward qualities ba, nana kay wholehearted service, nalagay ka sa wholehearted eh. Ikadua, loving na ka, may gugmaon na ka. Ikatulo, humble ka, papainubsanon ka, ikaw pa, maibayin ka. Actually, buhaton ginagin mo kung sa'yo ngayon mong buhaton. Okay, ang outward actions, it is the result of inward qualities na nani mo. Sabi na to? Amen. Wala mo knowledge. Yung knowledge mo, ang imong wisdom, mo to'y result sa knowledge. Nani mo, pinus ka kakuan mo. Wakay ka ba mo, wisdom is walking in accordance to your knowledge. Sabtan? So, kung naka-inward qualities, katong disgutan na tumupat, buhatong ginato, willingly, kung siya ang itong buhaton, ganin, nanisimbahan. Basic, akanang nga, basic na kuwan ba, sa Kristuano, nanisimbahan, buhatong ginanin mo, hindi na takinanglan, may remindan, Brad, bumili mo, nanisimbahan, hindi na kinanglan, nisuryan ka na. Kaya naman, result na itong inward qualities na. Yes, amen. Sabdan? So, atong diskutan una, the outward qualities of a servant of the Lord. Ikadua, we will talk about the outward qualities of a servant of the Lord. Letter A, obedience in his actions. A servant is to execute the commands and the wishes of his master. Ang buhaton sa servant, iyang i-execute o iyang buhaton, himuon, o kung sa'y gi-command sa iyang master. Sabdan? Like, mo ng master, dagan ay, buhaton ko ang dito. Kung siya, buhaton servant, itong tumaman yung sugo. Sabdan? So, he must obey his master or he is no servant at all. Kung servant ka, buhaton tumanong di servant yung master. Or kung di siya mo tuman, he is no servant at all. Yes, right. Kanya, gitawag kag servant, tawagon kag servant, ganun tawagon mo ng tawag servant. Kaya ni-serve siya. Amen. So it means, kung dili siya mo serve, dili siya servant. Sabtan? Also, Luke 17, verse 7 to 10. Luke 17, verse 7 to 10. But which of you, having a servant, plowing or feeding a cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat, and will not rather say unto him, make ready wherewith I may sup,
and gird thyself and serve me till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink. Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow or think not. So likewise, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. A servant is to obey his master and not count his remarkable thing. So, ang bottom na di servant, mutuman sa master niya, dili ka magpanga, dili mo ikaw, di ka magwinta ba? He is not to desire or expect special praise because he did as well as he was told. Dili dapat ka kung servant, dili ka mag-expect na i-praise ka sa inyong master. Kaya mo gibuhat ang inyong bottom. His duty is whatever his master commands. Kung yung duty servant mara kitong bottom servant. Kung siya gi-command, kung siya gisubo sa iyong master, buhaton niya. Mara yung duty servant. Sabtan? So, in fact, the servant is to count himself as unprofitable. In the Greek, this word means useless. Dapat ang servant, yan i-count sa servant, ang kaugalingon na useless. Useless, worthless, good for nothing. If he only does his duty, kung magbuhat ng servant sa duty ba? Datay magbuhat ng servant sa duty, dapat i-count siya yung kaugalingon na useless, worthless. Good for nothing. The servant must give 100% obedience to his master. Ang bottom sa servant, dapat 100% obedience yung ihatag siya master. It means, kung siya isugo siya master, yung tumanong. Tumanong niya, hindi partial obedience. Kaya partial obedience, still, hindi na 100% obedience, na complete obedience. So, 1 Peter chapter 2, verse 18. Servants, be subject to your master with all fear, not only to do good and gentle, but also to the froward. The word froward here means unfair or surely perverse or wicked. Its very definition is antithesis or opposite of good and gentle. So the obedience, the servant must render his master does not depend on the disposition of the master or on how the master feels toward the master or the servant feels toward the master. The servant is supposed to obey an unkind master as well as a kind master. So there is 1 Peter chapter 2 verse 18. Itudluan ng servant na bisan ng iyang master salbahis. Kung salbahis mo ng master or mayo, ang baton sa servant kay mutuman na yun. Amen? Amen. Salamat ang atong master. Dili sa bahis. Maayo atong master. Oh. So, Titus chapter 2 verse 9 exhorts servants to be obedient under their own master, to please them well in all things, not answering again. In other words, the servant is to obediently please the master in all things without putting up any arguments. Kung ang servant, dili na siya mag-argue sa master. To put it bluntly, or directly, as your parents may have told you when you were young and tended to be a little rebellious, keep your mouth shut and do what you're told. So, di ba? Kabantay ka ng mga bata-bata, tuman-tuman ka sa publikanan, ano, supak-supak ba? Ano na pag-ilong! Ano na publikanan ba? Subat mo. Ilong. So, let's return to the thought of the unprofitable servant. If 100% obedience is unprofitable, then how can a servant become profitable? Kung mo-obey ka sa Ginoo, mo-obey ang servant, mo-obey ka sa Ginoo, unprofitable, 100% ng obedience, unsa man nga mahimo kang profitable or mahimo kang beneficial ba, mahimo kang helpful, unsa man, how can we give more than 100%? We can go to the second mile that Jesus described in the Sermon on the Mount. So, ang bottom, go
go the second mile. So, yun si sa Matthew 5:41, and whosoever shall compel thee to go a mile, go with him 20. Huwag dahon ka. Mag-jogging tag, gusto kilometro. Imong tubag, sige, 2 ka kilometro akong joggingan. So if we are required to go a mile, we ought to be willing to go 2 miles. So, ilan na dapat itong baton siguro? So, one duty of a music illustration. One duty of a music leader is to lead the congregational singing. If he were to approach the pulpit at the beginning of the service with a blank expression on his face and greet the congregation in a monotone voice, asking them to sing with him, he would be obeying the basic requirements of the position. He is leading the singing, but much more is needed. So, kung ang song leader ba? Mabot siya niya, wala, mandan siya, okay, may buntag siya. Manganta ta. Ang gibuhat niya, irang giubay ang basic na requirements o sa iyang posisyon, which ang pagsulid. But, napay more na kinahanglan napay more, mas kinahanglan pa ba? Kung man, a song leader needs to generate enthusiasm. Okay, good morning sa mga tagusa. Salamat sa kinindagon. Mga tataan, our first song this morning is To God Be the Glory. Naka-enthusiasm, it means naka-excitement ang song leader. Illustration siya. So, and he does that in part by being enthusiastic himself. He needs more than obedience. He needs enthusiastic obedience. Kinahanglan sa song leader, di lang obedience, o sa tao, di lang obedience, but enthusiastic, kanang ni-obey ka nga, naka-eagerness, kinubay ba? So, enthusiasm makes a difference. Real enthusiasm comes from within. Diba? Nagkalainan kung naka-enthusiasm. Kanang, example, magsungid, magtanaw kang sungid, i-compare yung mga sungider ba? Ang usa ni okay, good morning sa matang usa. Our first song this morning is Morning. Pero pag ang isang sungider yung compare mo na, good morning everyone. Our first song this morning is To God Be the Glory. Di ba na kalainan? Amen? So, ingana na siya. He needs ang tao or ang illustrate sa itong lesson ng song leader. A song leader needs enthusiastic obedience. Amen? So, it is not something you put on to look good to others temporarily. If our enthusiasm is only a facade or disguise, it is essentially useless. Kanang naka-enthusiasm, dili na para makita ka sa mga tao ba? Hindi siya kanang temporary na nakuhan ba? Or dili na siya dapat kanang mag-disguise lang ta? Yes. To face it. But it is essential kaya nga naman, useless naman na. It will be useless. So, atong una, outward qualities of a servant of the Lord is obedient in his actions. Ikaduha, diligent in his duties. A diligent person is one who is hardworking. Ang diligent na tao kay katong hard worker. Ano, muhago gid ba? Mulay kugihan nga tao. Industrious, conscientious, and thorough, a person who does his best. The Lord certainly gave us best as his best when He gave His Son. Should we not be willing to give Him our best in return? So, gihimo sa Diyos ang niyang best sa ato by giving His Son, the Lord Jesus Christ. Ang pangutanan na, dili ba sa nato buhato ng atong best para sa Ginoo? In return, siya ibuhat na to. Natuloy, watay mo para sa bukit ay panhang mabasa na itong Ginoo. Ingon ng Psalmist, what shall I render to the Lord for all His benefits towards me? What tayo mabalo sa Ginoo?
Pero dili ba nato buhaton na natong best para sa Ginoo? Nehemiah provided the stellar example of diligence. When we first encountered Nehemiah, he was a servant, the cupbearer of the king of Persia. Ilan mong Nehemiah? So si Nehemiah, cupbearer ni siya sa king sa Persia. Sa time ni nga rebuilding of the walls sa Jerusalem. Kung remember mo sa time ni General Titus, nabungkag yun ang wall sa Jerusalem. Ang temple mo to sa time ni Bukadnezar. So, sa 70 AD. Pero sa time ni Nehemiah, gihimo diri ang rebuilding sa wall. Wala na, dili si General Titus. Nabungkag ang wall, girebuild niya sa time ni Nehemiah. Dayon, si Nehemiah, cupbearer niya siya sa king. Cupbearer niya si Nehemiah sa king. He was a servant, the cupbearer of the king of Persia. Ang time na nagaring ang nagsagop sa Israel na time kay Medo Persia. Ang nakakuha sa Israel. So, this is a very important post. The International Standard Bible Encyclopedia says this: cupbearer, an officer of high rank or ancient Oriental courts, whose duty it was to serve the wine at king's table. So ang bottom sa cupbearer, yang iserve ang wine sa king sa table sa king. Sa king's table, because of his constant fear of plots and intrigues. A person must be regarded as thoroughly trustworthy to hold this position. So dapat ang cupbearer, itong magbutang og wine sa table sa king, gid siya kanang trustworthy, masaligan siya ng posisyon. Una, importante kayo ng posisyon ni aming cupbearer na gihold ni Nehemiah. So, he must guard against poison in the king's cup. Bantayan niya kung wala ba'y poison ang cup sa king. Inaman na ikontra ng mga king. Basig poisonan ba? And was sometimes required to swallow some of the wine before serving it. O usahay, ang cupbearer, usahan niya i-serve ang wine sa king. Ang boto niya, tinuwan sa niya. Parang na poison, una siyang namatay, yung siyang king. So, his confidential relations with the king often endeared him to his sovereign and also gave him a position of great influence. So, Nehemiah was a diligent servant. Si Nehemiah, diligent siya nga servant sa king or cupbearer. They had to be diligent because the enemies of God and of God's people surrounded them on every side, trying every way they could to stop the work. Those who were building the wall kept their weapons ready to fight for themselves at any time. So, ano nga time, kanang kinahanglan nga ang mga katawan sila surrounded mo sa enemies, kaya build mo sila sa wall. Na dahil mga tao nga, buwan ba, kanang, dahil mga tao nga niupo sa pag-build sa wall. In fact, sigihan pa sila gato. Mga netabo, mag-divide sila. Dahil magbitbit sa o espada sa usang kamot, magpanday ba, magbitbit o espada sa usang kamot. So, muna ibuhato niya, ang uban, dahil uban nga magpanday, nasa uban nga mag-guard nila. Parang ang enemies, hiligid makakuhan sila mga. So, in spite of all opposition and difficulties, the wall was completed in just 52 days. So, bisan sa mga opposition sinagihan, ang wall sa Jerusalem, na-complete siya, na-rebuild siya in just 52 days. In Nehemiah 4:6, we see one of the reasons for success. The people had a mind to work. So, ang case sa success, nganong na-complete nila ang pag-build sa wall sa Jerusalem, pag-rebuild, tungod kay ang mga tao, ingon ng Bible, na sila yung mind to work. Naguna-una, gid silang trabaho ba? Amen? So, sa ito ang work sa Ginoo, dili ni nato mabuhat, kung dili ta magunaw na ang trabaho sa work sa Ginoo. And we must be diligent in this service. The
diligence Christ deserves is emphasized in him by S.C. Kirk and Grant Toller earlier. Hear the Master's call, give me the best. Kanta na nga sa hymno, ito, hear the Master's call, give me thy best. For, be it great or small, that is his test. Go then, the best you can, not for reward, not for the precious man, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed. Matag butang nga buhaton nimo para sa Ginoo kay pananalingan sa Ginoo. But He asks from everyone His best. Pero ang gipangayo ug sa Ginoo ato ang atong best. Our talents may be few. Gamay ra tingali atong talent. Di ba nato ay talent? So this may be small, but unto Him is due our best of all. So ato rin baton ng atong best. And be diligent sa pagbuhat sa mga buhaton sa Ginoo. Be diligent servant of the Lord. Employers have a right to expect that their employers will do their best. Mga employers, mag-expect nila sila na mga employers nila, buhaton nila ilang best. We as Christians, believers, who want to have a good testimony for the Lord, ganantang nga natay good testimony para sa Ginoo. Dili ba bad testimony? Yeah. Nadayoban nga, Juan, naguba ang ilang bad testimony. Bad testimony na gani, gupon po yun. Dili na. Pero ganantang nga, ang atong testimony para sa Ginoo, good. We need to be diligent at our places of employment. Amen? In times of alien economy, especially, if we are not willing to work hard and to do our best, it wouldn't be too difficult for almost any employer to find several other people who are willing. Diligence can make a difference. Kaning pagkamakugihon, it makes a difference. Lagi na kalahinan. Be diligent in every duty the Lord entrusts you. Entrust your care in the workplace, at home, or in the ministry. So dapat na mga workplace lagi, o na mga butang na gi-entrust Ginoo sa mga ang imong buhaton, be diligent. Sa imo nga ang imong trabaho, gipiyal na sa Ginoo sa mga. Be diligent sa imong trabaho. Sa atong panimalay, be diligent, especially sa buhaton sa Ginoo. Amen. Letter C, outward qualities of the servant of the Lord. Sa imo na? Obedient in his actions. Obedient in his actions. Ikaduha, Diligent in his duties. diligence. Ikatulo, faithful in his responsibilities. Natay mga responsibilities na gibutang gihatag sa tuwa sa Ginoo sa tuwa. For example, mga ginikanan. Ang mga anak ninyo, responsibilities sa ninyo. Amen. Ikaduha, diri sa tuwa as Christian, ay mga responsibilities gihatag ang Ginoo sa tuwa. And we are to be faithful sa mga responsibilities natin. So, pili ka sa ministry. Pili ka sa ministry ba? Nagsulinan ka. Be responsible. Sa gipiyag sa Ginoo sa mga. So, ang servant is to be faithful in his responsibilities. 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ang stewards sa tas Ginoo na ang requirement na sa atong stewardship dapat faithful na. In the parable of the nobleman and his three stewards, Matthew 25:14-21, we learn that above all else, God desires for his servant to be faithful. From beginning to end, the Bible stresses faithfulness. The individuals whom God has blessed and used throughout history have all had one thing in common. They have been faithful. So ang mga gipanggamit sa Ginoo before ba, nagauna na to, that's like one thing common. They had one thing in common, and that is their faithfulness sa Ginoo. Amen. Ang faithfulness. No matter what our different abilities or backgrounds may be. May lain ng abilidad, may lain ng background. Amen. Lain ng background. Pero, we are to be faithful. Consider these three important aspects of faithfulness. Naitulo ka, importante nga aspects or areas sa faithfulness. Faithfulness is required. Ang faithfulness
Ano yung faithfulness? It is required. In the Bible, moreover, it is required in stewards that men are faithful. It is not what we have that is important. Dili gyud ang importante ang unsay na nato. But rather, it is what we do with what we have. Pero unsay gibuhat nato sa unsay na nato. Muna importante. So faithfulness is required. Faithfulness is reckoned. The word reckon is recount of faithfulness. Romans 14:10, our works will be compared, not against others' works, but against what we could have accomplished. So, faithfulness is required, faithfulness is record, and faithfulness will be what? Rewarded. Rewarded. Thy reward on faithfulness. Amen. Of all the things the Lord could say about our lives, we would be able to say that we have been, sa tanan nga gibuhat sa Ginoo sa atuang kinabuhi ba? O masulti sa Ginoo sa atuang kinabuhi. Makahimo ba ta nga makaingon nga faithful ta? Sa atong pagalingon karon ba? Ato ning ikuan kanang self-examination. Makaingon ba ta sa Ginoo nga faithful dito sa Ginoo? Kaya siya, that question needs an honest answer. Inanong ginagawa siya. And bisan pag, kung siya itong iyon dire, iyon sa tao, tupag ang pangutan na. Kaya iyon man ang ginuhos nyo. Amen. So, kaya iyon ba tayo, faithful ka? So, conclusion. So, conclusion na ta. Kaya ta sa katapusan. A true servant of the Lord must have these qualities of wholeheartedness, of humility, obedience, diligence, and faithfulness. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo dapat na itong qualities. Wholeheartedness, kanang ibok mo kasing-kasing, alagad ka. Humility, kaubsanon ka, kaubos. Obedience, matinumanon. Diligence, makugihon. Faithfulness, pagka matinumanon, pagka magkihunungon. So, pag matinudanon, Christ, the Lord Jesus Christ, deserves our best in each of these areas. So, ang Ginoo, He deserves our best. Amen? Amen. A simple question. Wala, simple na pangutana. Are we the servants that our Master deserves? Servant ba ta karon sa Ginoo? Amen? Ano yan? Kung wala ka sigurado sa iyong kaluwasan, one day, kung mabot sa iyong kamatayan, kung pangunan langit, sultiyan ka, hindi ka servant sa Ginoo. Kinanglan muna ka nga mahimong son sa Ginoo. Sa unsang paagi ka mahimong son sa Ginoo. Kinanglan mo dawaton si Kristo sa mga kasing-kasing. Mahimong buktong o personal mo. Sa mong tuhan na siya namatay, naban na po siya. Sunod sa katulukano. Matod sa iyang pulong. Igaw na mabayad sa iyong sila. Igaw na maghatag ng kinabuhi ang katipusan, makadala mo sa langit. Makaluwas mo gikan sa silot-silot. Yung Bible, daw siya bisig. Maluwas ka. Mahimong ka anak sa Diyos. And kung gusto ka nga, anak ka sa Diyos, gusto ka nga mahimong servant sa Ginoo, you serve God. Asa man ka mga lagad sa Ginoo. Dili sa bulangan. Yes. Dili sa bulangan ka mga lagad sa Ginoo. Dili sa mall, sa adlaw o domingo. Yes. Dapat na kadiri simbahan. Una yung purpose na yung church. Amen? Una yung purpose na yung church, pero isod mo yung sa ay kayo. Bis kayo, may involved ta simbahan na ito, pang dautan ng simbahan. Dautan na ito mga kiksunod ito ba? Wala naman kinayoy. Amen? So, are we the servants that our Master deserves? Amen? Okay. One, self-examination ba? Para man sa tuwan sa school. Kuan man ka nang mag-iulog na. Aka nang life lesson ba? Lesson sa tuwa. Kinabuhi. Para na mag-grow ta. Wantong siya sa itong dahil sa grace and knowledge sa Ginoo. Are we the servants that our Master deserves? So, memory verse. Only memorize ninyo. Memory verse. 1 Samuel chapter 12. Muna niyo memorize na, taas kayo yung verse.
verse 24. Ano sa memorize mo? Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. So consider how great things the Lord have done sa imong kinabuhi. So, i-consider nimo sa Ginoo sa Ginoo sa mga kunya boto nimo imong kandukan ng Ginoo, alagaran nimo ang Ginoo sa tibok ng kasagasan. So, the inward qualities of a servant of the Lord, then the outward qualities or outward action. Kasi buhaton na ito ang ibuhaton as a servant of the Lord. So, ang lesson na to, ang title sa itong lesson kay The servant of Christ. The Servant of Christ. One, manata sa itong lesson.